United Nations chuan Myanmar ram mi pui ten tran pui na an mo em a mi pui mun thuma thena mun khat te chuan har satna an tok mek ni ina chu ta ne ai sia kho chak lam ram Myanmar chuan tharum thona na satak atwar hnuwa ram chunga chiatna athleng thun zom zela ne dal tu pol te chuan sarkar thonun na latu sipai junta chu an baina sa hle a mi makta duai som pariat chuang ram mi pui mun thuma thena mun khat vel chuan tran pui na man mo thlak tak an ma mo ni in United Nations chuan a soi ni no pang te hian har sata na sa tak hi an tur me ka ni ti in UN chuan a soya no pang makta duai rukazatin har sana an tok me ka ni ti in a soi kumsa ni som ni pakhat February thla a tharum thona chuan nuwa mi makta duai ni le point rukvel chu an chena in an chua sa nanga ya mi ma si paitan November sang ni som ni pania in thlan pui result chu adik lo nia an puana tanga in tana ni a Myanmar rama democracy thlop tu politician Aung San Suu Kyi le politician dang ta chu bumna thu boy siam sakaman an ni chu mi nuwa chuan ram hi a boy hle a kumsom chung zat tentative democracy chu ti top ania norhoi hote thisan chua khopa nasa taka bayan ni wangin junta laka ral thuam manga baipui thlakna nasa tak athleng me ka ne UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs OCHA report chuan thole ania ati chua indona nasa tak tua ram nun phunglung chia thlak tak chu atar langa mi makta duai som pariat chuangin tran puina an mamo em a kum khat kalta ain makta duai khatin mamo tuan punga sarkar pai thlak ma kum sang ni som ni ain ale som pakwain tran puina mamo hi an pung zo ka ne December ni som pakhata tang chau khan mi makta duai ni le point rukvel chu an chen na ina tangin no chuan ni to a nikum ain makta duai khat le point khat zatin an punga ne hai hi ramhar chaklama sipai le nam tlem jok in do na huna boina chuak na salutuk wanga ni a kumsak ni som ni palia phai chuan boina le tharum thona azol zel tura ngai ani wangin thilom dan hi a chhajol hle dor ni ti in report chuan atar langa ni choti rualin civil mi te chunga sipaitan tharum thona na sajok an kalpui tur thu asoi bokani hai wang hian health system po aboi hle a mi makta duai tam tak chu chena tur himle tuin tur nei levin an omani economy din mun a chia in chhongka tam tak te chu sumlama har sana an tok na sa hle a agriculture lama hongna sa takana ya ipuita tan ai tur mu le ya har sa zol hle ani no pangte hian report tar lan danin he har sat na hi an tur meka anjinga makta do rukvel chu mundanga anin sona an hrisel na le zirna te he buina kal mek hian a hongna sa hle ani chu mai ba ka ele in lama har sat na na men lo an to ka mi puite norlui an nia kong tam taka an rel ru a ha hle ani ei wang hian tran puina an mamo ani Myanmar Humanitarian Coordinator Morkoluji Korsi chuan indona na sa taka wang hian mundanga mi tam tak an tan chia a he rama buina chuak wang hian ram chung hun sang sanga hong thalo takana ya hei wang hian Myanmar mi puita chu din mun lo oma an omna sa hle tin Korsi chuan a sei Mr. Korsi chuan he ram boi tak hi khovel pum huapa ngai even ma mo le chumle pailama tam taka tranpui ngai ani thu asoya tranpui na mo mi makta duai som pariat le point ruk zinga mi makta duai nga le point thum chuan abik takin ngai even wat an ma mo thu asoi bokani mi makta duai tam taknun na hi din mun lom taka anding meka Myanmar hian buina ato to lo nan thei top kan chuat la na ngai ani ati
October thla tanga indona zual zel chuan an thatma in boruak a chhazual don chauti atilanga Myanmar sipai dictatorship hi loosely allied resistance force engemaw zat atanga bai a hlawm hle ti in korsi chuan a sei junta in president atana ruat Min Su chuan sipai ten indona an enkol theilo chuan Myanmar chu mun sang sanga a in then mai thei ti a soya Myanmar National Democratic Alliance Army Tang National Liberation Army le Arakan Army te chuan sipai outpost tam tak an lak to thu le China pan na tur trade out poimo tak tak an dan cha to thu an soya junta hian sumdon na hun poimo taka thu nei na a hlauti apoma ma se kar tam tak chung chu indona kal zel dan tur ero ala soi lawani Myanmar ram ri ha hian nam sang sang ral thuam keng pol somni chuang an oma an zinga then khat chuan kum som chung chu autonomy le sum tam tak halak lo na tur thunun na chung changa sipai te an lo bai to ani then khat chuan sarkar pai thlak ani nuwa lo piang chuak People Defense Force PDF thar jok te chu an zertira an thuam bok ani tun hnai kar engmaw zat chung khan PDF fighter te chuan Sageng Bial Marlama Township engemaw zata sarkar building ong puite chu an hal ti in an soya he thu hi National Security Meeting a hian an soy ni Sageng hi nam tam jok bamar om na mun le sipai lak lu na mun lui ani a junta ro rel na dodal na mun poi ni ta ne Sageng rampuma PDF group tam tak an thokrim hle a sipai te hi ramu hala le mi puite thata an puwa ramu hringdup mun hla tak le in biak pona hun sang sang oma wangin casualty number finfia aharsa hle ti in korsi chuan atar lang Eastern Army Commander Lieutenant General RP Kerita chuan Manipura indo pol lena silaya nasataka ning ka wangin Myanmar boruk mun omlo taka oma athen omrama tengin mitam tak an lo lun ni in a sei Eastern Army Commander RP Kalita chuan Manipur indo pol tenena silai in beina na satak a oma wangle Myanmar boruk mun omlo a opo wangin athen omrama tengin mi an lo luta chu boina wang chuan marchak steta ramna siam thatna konga har satna lian ber ani thua sei Kalita chuan indona nei ko kile maitai community member te nena silai man thai ani ma chuan eng tiklai po in thilom dan chu ziom la pan thai don lo ti asoya khotlang pani ten ral thuaman nei theina chan nia lang chu Manipur Police Armory te atanga ruk bo emo Myanmar sipai te nena tanga mu emo po ni se hei hian har sat na hi atipun lun chun zom zerani ti in General Officer Commanding in Chief Eastern Army Command Lieutenant General RP Kalita chuan December ni somthum pakhat khan Port William media te nena anin biak na asai Kalita chuan sipai na chu tharum thona a om lo nan malaka ni thu asaya he duty hi Manipura lotling taka kalpui ani thu asai ni chuta chuan ko ki le mai tai ho namin kara boina wanga kau ani thu asai boka Police Armory tanga ral thum ruk bo emo mun sang tanga mi puita hne na pek chua emo ral thum zong zong hi alak let le vek anga yani ti na sai klang chu ral thum chi sang laka ti fi hlima ni theinan kan en ko langai ni ti na sai ni Eastern Army Commander chuan sipai te hian inrem taka bai pui thlak na tam tak an kalpui to thu soin thlanga kal ta chung khan ral thuam le silai engemaw zat an hu chuak to ti asoya Kalita chuan Myanmar ajunta le an khingpui sipai te in kara boina chu India ramri nei zoka adar to ti asoi bokani Myanmar Army le eptupol te in kara tharum thona oma piangin ramri bula om khosang sanga tangin civil mi te chu India lama in hum himna zongin an local thin ti asoi
an kir le lain then khat chuan an omna hmun a om an du zawk ti a soi army rifles te puina in state police ten an biometric data an la a an data an khol khom mek ti a soi ma se chiang takin heram rikal tlanga mihring pung chak le in thlak danglam zel hian thil ruk le ral thuam tol ruk chung changa buina na sa zawk a thlen tira heng har satna te hi India le Myanmar in kara mun har sa taka wangin azwal sa uni na soi hei wang hian sipai datan ramri in chikhata thunu na har sa hle ani ati kalita chuan khotlang pani te in rol tir turin central le state sarkarin ma anlak mek thu asoya khotlang pani te political le civil society levela in biakna ti soin chu mason no kongom chhunin ka hria a chu buina chinfel theina turani ti na soini